Too much GH nie. Ghana for ahwefo etiefo. Onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so na ye de bremu one god nie, the only one god in GH. Eho na da bia mehwe abrechefo ene Ghana for mo wiasa fa na me recommend emamo too much GH. Order for Muniaba APS Capana and so minimum Eddie a year a shamunim semeji a just see a cra Eddie be eba eluno and someone a coachy a cobre mine abon bedesa mampone abo muye baby to machinasre and ne abasa ama won so what do I jincha wofa and semi mu etimi atu a year edra. It is a one subscribe to a channel on radio Quenya Abba Eddie Amal say yeah efa am I nemia adomanis because the winya you be uploaded be live telecast be ebe koso anina a sa adoma na wemi aso no e na be pop up e wo phone so laptop and asa tablet so am wo hu se nyoma sei e koso na dwuma die bi sei e na too much ye die na wo so ani atimi edi eye eche na ebusuafo ye bobra ensem no emu no honorable Kennedy Japan a we member of parliament e de ema Asin Central e na de wodi nsem bi ababa betu eye edwana na nsem odi atu dwane de na chese enya de so wo be kana no atum until say nyoma ehuhu eba nyoma ebobo batisa asochi no ni nyina anu ebebre eye asem na wode eye powerful messages so aba abonten e de account na ebusuafo ansa na ebebora ensem no mu ye ntie bebeto abonten a chese enkrofo bi eye assassin threat bi akoso e wo Honorable Kennedy Japan na brabo eso a chese enkrofo bi ebo ne entrene wo ekwan bone so se wo mu beyi no e di free atiasefo asasi yi eso na eno enama enede Honorable wula unim se wono die wuntimi nka na asem emfa won totoroto anasa won nka na asem ewie ma ne nka na no ntu eyedin a obeba abonten no no nsuso edede wonim efa ensem no hono ababa batu eye edwa na ya papa ekotena eye na 2TV the C show esom ena wode ensem bi etu edwa echemu esem enkrofo a womo ebo ne ntirene wo ntirene achese womo pese womo nyini mfiri eye asase eso no no enya de se wosuro owo wo say I will not keep quiet until it is over enya de se wosuro eye wowo na wowo de ye Kristo ni bia enye de emfa so de na se ni nyankopon a wosom no twediampon nyankopon ba se yadom etiase nko ade wono wonsuro de obonefo ne beye wonsuro oma ye bebo wo mo paase wo mo memekum no wonsuro eye de obi biara ebeye ede afa eye no na wono wogya bibia ede emene nyankopon a wosom no na wo ebiem so osade to aso ese ankurehunu ele ye dede womo eni bibia no womo na tenase a na womo keka nsem na kukuru esusu womo entimi ehwehwe obi eni womo obetimi de nsa aka ni nipadia mpo ne kra eyi na de free atiasefo asasi eso na womo yesa no ma we nyina ede asai eye ebiemu ade apoliti enkrofo ede hu ni nyoma na so eye enkrofo so so womo ntimi nye wono ene na busuafo foko na ebiemu esusu no woni womo a womo di sa adwuma no na emrepam no wo beba abonten no ababubo edine hokra na chese wa wonim se wona abonso de wonya kasa wonim obi a na chese wonim hwe exposes akoso ewa asofo no esida wonya ba no kasa don't dare me wonya den pe ene no anu no wo beba abonti wonya akoso se wonim nkwa de Ghana for se wo mu twen na ebusuan mama ne kan ne nsem no se de wodi etu edwa no emfa emamo se I am not afraid to die, and that threat about me and my family will not yield any results. My God never sleeps, and there is no way he will allow the enemies to defeat me when he is alive. I serve the living God, and no one can take my life except God. Those people coming out with threats are empty barrels. They are just making noise and polluting the system. They can't do anything to my family. I truly know where the threat is coming from. I have all the list, but I won't mention names now. If they dare me, I will bring all of them out. They should take note. There is no way their threat will keep me quiet. I will speak and speak until God comes. This threat can't scare me or make me run away from Ghana. I will always
tell the truth till I die. We anyone about Canada, Japan, and someone what do to a year a general say, who they say a uncle and I am a chance so a year the day or may now woman summer woman air can on one more crowd, one more to say, one woman in a good in some, I won't when the woman didn't know be power them. And only one abonnent some one so be pa one day no be reveal one mudino one after the other. And you want someone more kentin and a man na can not to or be kasa no be also kasa kopim say yankopon ebeba sanse no kura die wo kan he enti wo no de wo be so aka no kura no na enya de so wo bi ebetimi akunu say yankopon empa ne kra enhye wo monsa pa edia obia entimi enkuno ewo asasi eso no wode nsem no etu edwa ewie na dodo na eka se ewo mu se o tumi ewo mu se wole mu nkrofo ewo mu se wode nyoma ebegu akwam ayede abo ne ho ban de nanso so threat de threat o enti eni kwan se wo ba bonten bebe ye enemy say ever bibia emma because ota kasa ota ya kakabensem ewo no ma bi hu a wo be hu an say eno anu ne atumi na just ya wo kaba afa wabati enti dodo na hu ne say ye won abonka we krampo hu nya say wo ba bonten ebebe kasa ema wo mo ehu no say wonim wo mo epo anase wo mo plan na wo mo abo ede afa no hu na mo nko be ye ne underground work na ne kanu anu na fe no wo de wo ma ba bonten no aba kire sei nipa so esi ana wo benten ba say ya wo kan de be ma wo mo krampo ebe take a different strategy so wo mo ede ebe ede a free wo mayi na no na bi no so eka say won abo ma ni mbo hu kresan senya me enku na obia entimi enya ne hwinto won koso a won kura no kredi nim won koso a enka no kredi nyankopon ahobambo ebe to no so abusuafo ensem no aha na yedi etie won so adwenchefa ehun eyese na hunya so won abo Kennedy wo ba bonten ebebe reply na so the message bim ebre wo mo bo no entrene nana for adwenche no ebra e wotuma GH comment section ebim like videos na share all the social media platform and so na me kind mo and so as a COVID-19 no enkoye nose mask hand sanitizer na ye washing your hands with soap and running water no so ye mananya ade a ehia ye etini edi yare no esu eye enkunim ekeskapa enimidi dasane ye besanesha